پروفسور جلیل جلیل نویسکار دیروگزان و کردولوگ زانیار کردان و هفته بو میوان برنامه هفت رنگ امینها خبات و جیانا جلیل بینم پیشبری تماشاوان برنامه هفت رنگ پروفسور جلیل سال 1936 لریوان ارمنستان جدایک دبه او نهال ویانای دجی جلیل حتی نها جچاند و هنر کردان حتی دیروکاوان ج فولکلور کردان حتی ویژه کردان هفته پرتوک زیادتر به دهان گوتار جه نویسینه لسر دنگ بیجی و فولکلور کردی جه گلک بر هم جبو دیروکا کردان هشتینه او هم جبو چاپ کرن هم جبو تومار کرن خباتن خواهد استانبول مجوک دنگ امریکا هف پیوینک تایبت جوی خواست و پروفسور جلیل جه ارنی برسف دا از نخزم راست ببرم قد بکم از خازم گوتن نوی داوی جواب ستی خوازی سه روژا بیجم خلاص نابه از زن گوتنا من داوی خمکه دا خازکه ام چخواست پیش داده چم به زانستی خواندنه لی آب واکی چم کم بو ناوی چم ایدی چم نینه زمان کو نوا کردا دا کم بو تاوی کم بو نا زمان چاندا کردجی ایدی دمه چقه بالا گشکه هبه نک تنی خو بزانستی و دولمند بکن دوی بخواجی کردی بزان بن بخواجی خدمت از زمان کردی بکن از گلک خمگین بوم برش مزان بو لی ایجار از گلک خمگین بوم که یاشار کمال ناوی که دنیای ده هات ناس کرن که نویسارن وی بینا کردیتیه جیته ناوی کردیتیه جیته او خوب کردی بونا خواجی انکار نکریه برهمن وی تنه کتابک به کردی وارگراندنه اواج مرا کیماسیه راستی گشجیجه هست کن نک تنه وک هنرمند وک کردگی دروست لی میدان تنگ بویه ایجار میدان فرایه برهمن وی امناکن ملکی خود به کردی وکی سانه ام دوی اولاد خو نهلن وک جرت و قربانیا دما بهوری دوی املی خواهیبن ای روژی زندی ناف خدا بپارز امین ها دوی هف پیوینه ده هم بحث خبات دنگ بیجی و چیروکا جیانوی بکن ماموستا سلا ورس هم کراتین جرکتن هم بونه میوانه دنگ امریکا از خازم پرساول جواب بکم هوناتین استانبول سدمو به هاتین و چیه؟ استانبول بازاره که به زانی نامن خانده نامن حس نامن دیتن نامن بازاره که تایبتیه دنیدا به جغرافیا خواه به نواروکا خواه وراناکا میلیون کرد هنه و پیراجی جیان ورا تایبتیه یوروپا و روشلات دگینه هف و تو هر دو چاند جی هر دو دیروک جی هر دو آلیا تو ورا دبینی و بالا من زده البت آقاس جارستیم کردن ملت منه چاند وانه زمان وانه کرد بون وانه از کتم ورا خریبی ناکشینم دو بنگه ورا هنه کش مرا وک قلبانه یک نوبهاره کوارا نوبهاره یک جی مالا صلاح الدینه که دویژن میدیا کتابی اوانا زنگینن به کتاب کردی به واشاندن کتاب کردی و بلا کرنه و روشن بیر همو
وەک مێشە هنگف تێنە سەر گوڵا ئەساژی هەموو ڕەفشەنبیر ئستانبولێ و نەستانبولێژی وەکەی من تێن و دوێ دەرێ هەف دبینن و کێبخواش دبن پڕبوون و گەشتبوونە چاپبوونە کتێبên کوردی دەبینن پێدا حەسن ینی ئەوەکە وەک بنگەهەکە دیپلۆماتیە ئەگەر هەیە ئەو ژی یامە یا کولتوریەیە بنگەهەکە کولتوریە کۆ لە ئستانبولەیە ئەس تمێ دێ ئیژار ژی دەزیدی مەزن بوومە بەلکی هێدی گەیشتمە وێ وان ساڵە کۆ هێدی بەشا من باوەڕ دکم زوو نا لەوێ کێم بە ئیژار ئستانبولێ دە ئەرمانجا منەوە واکی لێکۆلینە کەس ئامادە دکەم سەر دەنگبێژ ڕەسۆ باڵا من دکشینە بەوێ کۆ ئەو بوو پرا بە هونەرە خۆ نەڤبارە چاندا هونەرە سترانڤانیە کوردیە بەری شێر ئەو دەورانێک بوو کە پشتی شێر هاتە گواستنە و دەورانێکە نوت پشتی شەڕی جیهانی پێشن دەست پێ بوو و ئەو هەردوو ئالیێ دەورانە ڕەسۆ گرێدا هەمێ ترادیسیۆنێ کەڤنانی و هونەرمەندیە کەڤن دەورە نودا بە ژیانە خوا بەردەوامیە خوا جێ خۆ گرت سایە ڕەسۆ و یا پاشن ئەڤداڵێ زاینێکێ بوو هەلبەت گەلە تشت ji ئەڤداڵێ زاینێکێ گەیشتە gelê me û resojê û ew tradisyon berhemdariya hunera resoda cî girtiye ez wê peywandiya her du dewrana meydana çanda muzîka Kurdî de ez şop dikim dixwazim hinekî ser wê lêkolînekê çêkim îcar çavkaniyên min û yan jî dest û pê û guhê min dengbêjên ku ji şagirtê reso bûne jêhîn bûne ewana yanî yek tu du sê yanî eger ez zanim rastî jî dewra wî da bûne lê gelek jî hene xwe ew dikin wekî em jî wekîsana pey hatine pey hatin jî wekîsana mektebek çêbûye dibistanek hunermendiyek û berhemdarî û hunera reso balawana kişandiye û jê gelek tişt girtine ema jî ber çavê min ne ez wana bijûl dibim dipirsim gelek balkêşe ev karbona min serî ev e helbe ev lêkolîn min dibe aliyê walêt jî wê derê jî hene welatê reso da xelq hene heta Erzerûmê diçe gelek berfirê ye ez dixwazim wana jî nas bikim bipirsim pê bihesim ka çima reso cem wana ha qedir bilind e مامۆستا ینی بدەهان بسادان بەرهەمێن وە هەنە جهێک گرنگ وەدەیە دەنگبێژیێژە سەدەم چییە ینی دەنگبێژی و وێژە کوردی دەنگبێژی و چاند و هونەرە کوردی ئەم دکارن سەرڤەیەکێ چ بێژن ینی گرنگیە دەنگبێژیە چیەش بووە یەک وەکی دەبێ کوردۆلۆک و کوردان nas neke jiyana wana nas neke hunera wan çanda wana nas neke Kurd be ne Kurd be tiştekî wek xwarinek bêxwe be jiyan lê ya me mala me taybetî bû ewa ji dê û bavê me hat ji ber ku nek tenê bîra walê dikirin lê bavê min zarokiyê de berxantiye kiriye malê ra û fîqê lê xistiye bilûrê lê xistiye ji xwe ra
و وقت روشی وقت بابی من گلیت که دسته که من دیامه گرفته بود دسته که من داجی افریقه بود مخورا آنی و ادبیات کردی که دست بکر سوویته دو سه کس بون یک بابی من بود که پشتی دبستان پیداگوگی که دیرکتور بود دست بکر بنگاه واشانگیری کردی دولت کرسی وکر و دست بکرن پرتوکن دبستانا چاپ کن پرتوکن سیاسی چاپ کن بر همین ادبیات چاپ کن وارگر را بواشینن جانا که کلتوری که بر هم چخواست بردوام کرد و پشتی شهر جهان داجی که رادیو وکرن ایجار بو مالا ما بو میدان دنگویجا و موزیکارا کردیتیا مالی دا ناس کریت زمان و پاشه جی که رادیو و بو چوین هاتن دوست چیده بون گازی گنده خود کرن دوست ما گنده دا چه بون مریه ما تو نبونه سیوی مزن بونه نه آپه نه خاله نه مته نه کالکه اینجا گندیش مرا بون دیو با بون آب و برازی گلک دلوان بون اینجا جیانا کردا دل کردا که مرف به چاوی کردا دنیره اینجا ایدی نکارا برده و ری امانین سر ریا برفرک و دویژه زارگوتن هنرا کردی موزیکا کردی سر کردناسی و مالا خدا ایدی بون کردناس هر وها زانیار جلیل نها برهمه که 25 جلدان پکته جبو چاپ کرنه آماده دیکه و جوان 8 جلد هاتینه چاپ کرن یعنی اول که من پروگرام دانی از برای خود خوشکامه آلی موزیکایی برهمین که کردی به موزیکای دستان هنه دستره ستران میرانی ستران اوینی گووندن دواتن ملودیا وانا جامیلت کنسرواتوریا خلاص کریه جور کتب الویه هنه چاپ کریه ما گوتا 25 جلده دبه برا نوتاجی پیرا هوی فولکلور یعنی به موزیکای جی نوتاجی دولمند دبه تیدا جی گرتیه و به اوی سر ژانر دویژن مالبات فولکلوری یعنی تو 25 جلد پارا وکریه ایپیک به همین ایپیکی مثلا وک مموزین کروکلک دمدم سیاباندو خاجه زری گلکن دولا سادی زیده تر دستان مجواندنه او میرات ناکا 25 جلده و وقت استیم جی دیسا سر دا زیده تکم دبیم کبرک جی داتینم سر روی هبونه من بوتانی دنگ امریکا استانبول